u-Eliya ethi uNothixo wathi amxelela uAhabi nabaprofethi bakhe. Umbuzo ka-Eliya efika kuAhabi, kuyawude kube nini limbaxa? Kube nini limbaxa? Kube nini lingabantu abangenasiphensi? Kube nini lingomaqala? Uze lo mbuzo u-Eliya phaya, bazalwane, kube nini? Ngoba into eyenzeka apha ngoku, aba bazalwane banemini zokuthi abencedwe uThixo wabanika imvula uThixo, kodwa ngomso bayogruqa phansi koBhali. Wathi u-Eliya, kube nini limbaxa?